گهدارن خوشتوی پودکست کردی جی دیاربکر قصه دکه. از روزا سیارا جی برنامه ترکی لگلومه. پودکست کردی قصه دکه. جی podcastkurdی.com و همون پلتفرمین پودکستان هم بکارن لمه گهدار بکن. ای سال 2020 me Kurdan di sütunên müzîka xwe ji dest dan. Di dawiya me hasibatê de Mîrê Biziqê Saîd Yûsuf û di çarê Gulanê de jî Bilbilê Welat Saîd Gabarî ji nava me barkirin. Saîd Gabarî di strana Bilbilê Dilşadî ya Seydayê Tîrêj de dibêje: Warê me welat e ey heval, rêka me dûr e. Saîd Gabarî rêya xwe ya bo welat piştî bi tomarkirina bi hezaran stran û çêkirina bi sedan albûman pêşmergayetî û penaberî û fedakarî di ber welat re bidawî kir û xatir ji me xwest. Beriya koça dawî li Mela Ömerê Hewlêrê min qesta mala wî kiribû û me derbarê jiyan û serborî û bîranînên wî de sohbetek kiribû. Me xwest em beşekî vê dîdarê bi we guhdarên ezîzên Podcast Kurdiyê re parve bikin û aramiyê bo giyanê wî pak bixwazin. Ey bilbilê dilşadî helawer bike fîgan derdime giran. Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Caret serî de tu gelek xêr hatî, ser çava hatî ve şerefek mezin damet hatî. Ez wek mirov nasnavê ku hatime naskirin di nav xelkê Kurd de Saîd Gabarî me lê navê min Saîdê Kurê İsmaîlê Birahîmê Silêman. Eşîreta me Gabara ye. Bingeha bav û galê me ji Şingalê çûne Sûriye. Gundek ez lê ji dayîk bûme ew gund bi navê Pîrka me hatiye navkirin. Navê wê Kejê bû, Xirbê Kejê. Gundê me Kejê bû. Dayika min jina mitwexê bû. Xwarinê xweş çê dikir. Apê min jî mezinê gund bû. Malê me jî peve bûn. Xanî pedî berê xaniyê xelkê hewş di nav hewşê de bû. Mêvan gelek hatin ceme. Ji Tirkî hatin, ji Iraqê hatin, ji Develat hatin, dengvêj de hatin. Dayika min jî bi hukmê ku nêzîkî koçkê, nêzîkî dîwana zilama ye, metbexa wê. Pencere hebû. Dengvêja çi bû gote malxerabê wekû tayî bêj ber dikir. Wê jî bi min daş berkirin. 5 saliya min de dayika min stran min da gotin. Xwedê wekîle wek nihatê bîra min Salih Pisma min da gotin. Salih Pisma. Erê wallah. Li bajarê Hesekê hinek hewl hatin dan mamostayekî me yê Misrî Ereb hebû. Xwest ku min bişîne Camia Üniversiteta Ezher. Ez biçim dînê musulmana bixwînim. Çegerxwîn û tîrêj gotin bavê min got vî karî vî kurî neke. Dengî wî xweş e, îmkanê wî heye bibe hunermend. Bavê min rabû gudariya wan kir. Sala 1980 mi dest avêt hunerê. Mi stran gotin. Li ku te dest pê? Wallah li her li Hesekê û li gundê xwe. Az işte pêşim. Di sala 1971 de îca ez alaqedar bûm bi xelkê Girzîn re. Mala me li Şêx Musê Qerqatî zarokê wî mamosta Hadî nivîsîn dikirin. Hadî Pehlevî? Hadî Pehlevî. Mamosta Hadî di aliyê edeba Kurdî de gelek fêdel mikir. Duwê bine malê de mala Hecî Şêx Musû mala birê wî Mehmûd û ewana xelkê gund bi tevayî rewşenbîr bûn. Di wî serdemî de hemû ji kolîca û unîversît derketibûn. Xelkekî rewşenbîr bû. Di destpêka xwe de komûnîst bûn. Di pêncî û pênca de bûn. Dev ji komûnîstiye berdan û Kurdîtî kirin. Yekem strana ku te gote te bîra te? Kîja strana? Mamosta Hadî ji mir çêkir bû. Helbestayî bû. û qîzên delal û gewr û rind, qortên şepal û serbilind, desta bi hev din yek bi yek qîrîn bidin çerxa felek. Kurdistan. Bîrhanînê mil gel tîrêj hîna berî cegerxwîn bû. Ji ber em zaro bûn. Ew û birê me Ebdulwehab hevalê hevî rêxistineka siyasî bûn.
دشيست يكيد من جاكر ما تيديش ناسكر أري والله أزارو بنقلكي وش هغي ديام أستعلم عن مسترانا هدي مشترقوت بين صالي صالحو بسمامو مدا قوتن شيستو يكيد من صالحو بسمامو سيدايت تيديش رقوت تي بيلامن تشتي زاروكي خوش بيلامن تي يكش خصوصيته من تشتي زاروكي إيه سي صالح تي بيلامن تشتنجي أري والله باشد فيدا تيديش أموك مالك يبون سيداي من نايف أموك مالك يبون زاروكي وي جمال وشيشات وأمانا من بحبر مزم بونه تيديش بهتر هشت كو سعيد قاباري چارچوبه برفرتر ببلبلد الشادي وليلى قاسم وأمانا أي بالبلد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا أي برابلينا مفكورة بوريتا بتنجر بودلو ميلا أكو حمجان دنجيتا يقشتر زمي ونايو سيهاوة دنجر جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا سمعمك وقلايا لو راكو ددني جاكر خوين يك شوان كسابو كوبو سبب نهشت أزهر بخوين بملا أوجش خوب خملابو أوجي ملابو قلت بقو كوري من أوقف حتى مكينيته نكا أنسان مش شو آلي دبيجمته يعني آلية ويا إنسان دوستي حتى تبيجي إنسان آلية كي دي جاكر خوين هبو روزخان جتوبا نترسيا حكومت دجمني ويبو بقو آغا دجمني ويبو شيخ دجمني ويبو روجه كي يجي خونه دا باش آلية أدبي ده أفلاطون بو آلية سياسي ده أفلاطون بو آلية كومالايتي ده دماكو جاكر خوين لجفاتا كيت آخفت بروفيسور جينيكاري بو آخفت بدان تجربة بو من حرف صلاة لقالها بلي أسبيرا ماماس أز نلقى الهبول ألقى الويما مدرسة جنبستان آلية وي أدبي شخونا حوجي أز بيجم بلكي أز حفظ جرى سعيد قاباري بم استهلاويناكم كو أشرو بجر أخرين بك ببولا آليوي أدبي قل كي بلند بو بس تبلوي بلند بونا خوشي أقسم توازن ده هلبستك خود دبيجه دبي شيخ خانه بناقوسا مزن ملتي كرد شيار نكر چدنالي أي جگر خوين رنگي جرس أو زنگل كي چوچكه وشيخ خاني كي ناقوسا مزن أبا توازي هبيجه جاگر خوین گله کلاسیک وگیری داره. جاگر خوین حس نوجنیت کر لی نوجنیه که کوش قالب خود در نکرد. Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. روزکی سرور خوش مرگود گو کره من جاره که دکتر نوردین زازا گو مموزین چیکر بو. هناكش خاني وهناكش دفلا وهناكش دنگ بيجا كتابك تشيكر بو بنابي مموزين ورابوم غوشمر اني غو سيدا بخوينه ورايا خبي بيجي كا جبوت بيشغوت ناوجمر بنديسه غو مخون ما هجس بيدي كتم غو مديت نابي سردنيه دكتور نور الدين زازا ادب كردي ده بيش بو مروفك زعناب غروجه كي هات البسبيل مال حسن حاجو وقد مغو سيدا ما كتابه من اخوند غو من اخوس از بيلين دار بكم غو مدينك گوچاردی دوباره کرد گوت نه خوند گم گوکرم والله مخوند دکتر بس اف نویسینا کو تنها نویسیه نجبو ایرویه اگه تجبو پشتی 200 سال دی نویسیه اما هر بشی رو چاپ نکه جبر نهار روشن بیره مکه من اوات نویسیه فهم نکه گم رابو او کتاب ماموزین چاپ نکه اگو دکتر نوردین چاپ نکه سیدای مل احمد نامی دوستاتی که کفند نابوان ده بو او هلبستا تی بیرامن براین دلال هنورن کردنو سيداي نامية بله أو ستران بوش بله قابلي كو ببستران بله مديت نامي جير خوين جگر خوين جير چپ باخست بله وقال كتاباش شكريه جگر خوين قالك حج هجار جيت كر بله چونكي جگر خوين جمر گو سالا 55 گو هجار پشتي كومارا مهابادي قاچاق و فرار محكوم بو قلت 55 ده هات جمالا حاجو تربسبيه ما هفدو ديت ما او برجم خماري قو سالك الجم ما جگر خوین گلک حجار جد کرد حتی هلبستک خود برسوا بیکس دایه یکمین هلبستا کودام گو کرم وی بیجه یکمین هلبست پیراتوری بو
پیداتوری از وک انسان گلکی هجاندم من زانی بود چی مسئله بشتی مشبر کرد مگو سیدا قبان تجمرت چیروکا ویجی بیجه هنک ویجی پرس کرد رابو گود مگو کره من ترکا 1130 انسان ده حوشه که کوم کردن و عفوان در خست بو على اساس و بالتراکترا پوش کشاند و آگر برداوی حوشه هموش تيدا شوتين يك بير فلتي قود نقبا قندي ألقم شي وعتبه ده أو جنك رفيات هات روج آباد هات سوري أو بيرك مديت إجاد به الكشي مجهو مجوري هردو رخ من بند الرس من دي بيرك تيجي طوري كرد بردو تي بلز من جبيري خوش دي برسي أي متي من جبيري خوش دي برسي أي متي تويوش كيفتي مالو ايوان ويلان كريين ميرو جنسان ارجاكرين من قبيلي ما تكردي هادا تليين Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. وقتا ما دست به هنر کرد مب سیاسی دست بیک دست بیک استرانی میده همو سیاسی بود یعنی فولکلور گلک ندگود از ناب سیاست خلاص از نماد بیشم لیمدی تشتکی گلکی گرینگ هیه دوی چاند و کلتورا و بسده سالا لسر ملی خلقه کی هاتی پاراستن امجی قوناغه که چند گاوا و چاند و کلتور پیش ده بده 3734 سترانت کردی ایکو مش بربون ایکو مش بابوکالا گرتبون ایکو مش دوستا گرتبون ایکوش ماموستام گرتبون من همو آنی پیاسه و مخورت علماندن و مدست فولکلور کر اوتا کردی ده استرانا کردی گلک رنگ استرانه یعنی استرانا جماعتی هیه استرانا پالهیه هیه پالهی تزانی چیه؟ بله گنم دروته استرانا برجوت هیه استرانا شوانا هیه استرانا سرمریا هیه استرانا بیرک هفیر دکه هفیر مالت که استرانا لوراندن آزاروک بردان چوله و کافر باله دنگ بجن جن تناس کرد ما مثلا تکلیه تبانا چه نبود من دو سه ناس کرد یک بیرک یک نخوندوان بو دگوتنی ایران منطقه هرگیال روشالات کردستانی بو منطقه اورمیه بو دنگ بیجه که باش بو یک جی مدید الرخي والباكور بو بس الباكور ستران نقود ننافي نجما داري بو نجما داري دهات لجمل عمود يتقود يكجي مرشده كشان مالا خليل خوا سعيده مالا خليل كوچر بو كوچر ميرا بو والله چار ادجي سجورا كشان رحمتي سلوكور وبابي دنگ بيش كي گلكي مزن بو جبابي خو اوجي علمي بو رحمتي مرزيا رزازي خشك مناستكر گلك جي حجوي انساني كر بيرك جدي هنرمند هنر دوست و انسان دوست بود مرزیه بیرکا ناصر رزازی بود اكو امری خودی کل بری کرد جروش ولات کردستانی بود سنندج بود عایششان خوشک ناس کرد لبغداد ناس کرد و الهوله دیجی بو میوان لجمع 10-15 روزه و پشت من ما هفدید اجا اشتر مثلا عشان وکی پیکنین کی بیشه عرب جزیری پشتی امری بو هفته سال ابوشتر لازم ببها و جربو توبه کرد نما ایشکی بدخوار و بو حجی بو صوفی محمد عرب جزیره صالح هفته و 80 امن رادیا بغداد بون از رحمتی تحسین طه عایششان هاتور نجی روزیا رمضانیه عالم همو بروجين ازو تحسين نبروجين محمد عارف بروجي ولا عايشان السلام عليكم عليكم السلام محمد عارف اللي نريقو كيه مقو عايشان هو لنري كشي قوشمات بري 10 سال نهاتي بشتي يزبم حجي نهتو هاد مال ميرات هاتي پرن كشباب من ولا سر بهاتي تشقا بيجي سلامت هذا ام پیشمرگن ما باز دایه ام هاتم باکوری کردستانی از هات ما گندکی البندینا ملازگیری بیشنی نوردینا
کاسێتێک مر سەر تەیباوانە مالک من ناس ناکەم ئەمژی ئێوارە برچینە چۆلاکەتنە جل ئێمە هەموو قەتیایی ئەمش مختار ترسین ئەمش مەلات ترسین کو مە بدەنە گرتن کاسێتا من دبێژێ و کەچیکیشی دبەرە چای چێتکی و هەر پێچ قەت بێ ئەف کوڕێ قەحپێچە خۆش دبێژی ئەژی دەی ناکەم هەواڵێ مگۆتە خوار مگۆش هەر پێچ قەت بڵ ئەفسەکە باب دلێ مرۆڤ سوش خودێ شاهدە دوێ سەعاتێ بەلکی 40 جاری وێ کەچکێ کوڕێ قەحبێ و سەگ بۆ با بێ ناموسی خۆش دبێژی سترانجی هەموو ئێ وڵات پارێزینە وەڵا کەچکێ چای ئانی جەم من مگۆر فرد ناوێتە چییە گۆ گولێ گۆ کەچە قەحپێت دوی سەحاز بوو میوان و بێئەدەب کەچی من گوتەش ئێوان سەد خەبەر گوتنە من کەچ ماڵ ڕاوەستیایی وەڵا بابوو وەڵا من خەبەر نەگوتنە مگو ئەو خۆدانێ کاسێتێ گوت و خەبەرات بێژیە ئەزم وەڵی گوت درەوەت کرد ئەوانم گوتە کەرەم کرد بسەر حالە خۆ بوو درەوەشت کرد لازم از اثبات کم جیره من رابو عین استرانه به عین میلودی جیر گود هندی شرمش خو کرد گل موکت و دلویش یا بچه وره آبل سرچابه وی که بچه از ترسم بهشی خوابه نابه مبیجی ولی بهشی خواب مگو خوامش بو خودی نابه مده بیجی گوندی اسوال ترسم خودی مده جی اکید صد میته و مختار جی میته وچاقی وابو وچاقی وصابو هفته ششه و هفته و هشتاده یا مله میت بو یا مختار میت بو خودی وکیله کچک خواه مامو تو خودی که تو اوی مگو ولا گیریا و خوابت حمیزم از دخیلش تمام قبانا مامو مکشم ولز دیناک خلاص خبر خواه مخوارن تجی خبر خوارن امزم صافی بو هذو محمد شیخ و چونه گنده کی خودی لیک پیش مرگه بو محمد شیخ و دمترو دیوار مالکش او قصی بلنده جنیک جی سبه زویه شوربان اسکه چید کی محمد شیخ وجی گو پیری مرحبا محمد شیخ دريجه هاج ورده سر دیوار رهه پیری هو لینه گو گورم دش هست به خو پیابه محمد شیخ عاوز بكونوا گو بس تفهمنا کی گو چی کرم گو تو دريجه فکرت هست کی سوال مان میرا Podcast Kurdi kısa dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. دلبر خودکی برینه من بکوینه دلبر خودکی برینه من بکوینه درمانند چاوه بش بلک زوج بو مبینه درمانند چاوه بش بلک زوج بو مبینه عمر من کو 20 سال بوده کو بال دایا دست من جینا من کو 20 سال بوده کو بال دایا دست من خوردک پر جوان بوم تکیرم پیرن بینه لاوک پر جوان بوم تکیرم